sitting blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Do you want to know? Hey guys, it's SakiV here and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video is ready na mo check out. O diba, check out na yun yung nakitaan na vlog. Wa mo'y nakitaan nga vlog nga check-in kay gapon gakuha kog mga gagmay nga clips para abot na mo. Diha pa ni home. Hello, oh my god. Oops, hurry up kay mga sinugin. Abot may dire 1. Ay, so tara sa dire na abot? 1. Oh. Una. Abot may dire 1 then. Pabugnaw ra karayot. Tapos man ako i-vlog, diba? Wala. Dula-dula ragbigad kadali. Then pagkahuman, pagkahapit na sunset, around 4 p.m. na ito sa Paliton Beach. Little Boracay para bulantog sunset. With our driver, the one and the only SakiV. Sitting blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Pero pag adto na ko kay init man kaayo, giigangan mi. Di balik na lang pag diri guys. So, kariyot ra kaayo mi na sa beach. Missing someone with all your missing
mag-vlog na juhol tarong. Ako na mo dalon na kauban na. So it's currently 9:45. Mulakaw na mi, balakaw na mi. Mulakaw mi mga 11 kay mo ato mi sa San Juan, sa Dagsa para sa lunch. So mura to guys, dula sa mi og bilyar. All TV. Hope. Madungog to, hi. So while waiting mo 11 guys, nabot na sila direct. Nabot na ang mga tigos there is a restaurant kay. Magulat na lang may mo at sumig San Juan. Sulos ko na may ukan. Birthday boy! Sana! Birthday boy! Hoy, bad shot! Bad shot! Video naman ko. May pa-video. Oh, sige. Sige ko na? Sige! Nay, maura di ay to. Di ay mo target. Oh, manang. Nay! Kaulaw dyan ka dira. Awa din na. Bale, pulahag nga bil. Oy. Bale. Hey guys! Good morning! Hi guys! Birthday time. Oy guys, so karon dahil mo check out no and wa ko ga vlog, hey. Gakuha ako mga clips yesterday. So gahapon na dahil ni check in guys, you know. Babay na mi dira sa room. Manasad migli yung swimming pool. Kita man pud mo sa kinaunhan akong vlog and karon paingon ko sa ilang restaurant. Many minutes later. Last man standing. Standing, ano tira nga standing. Nice, cute outfit. Ang bil-bil. Busog na rin pa. Anong pupukranch mo? Kurang lagi na. Dili rang crunch eh. What bungi mo ha? I feel so full. Look at my tummy, it's already big. The next day.
What a wonderful world. They're really saying what a wonderful world.